Radmila Roso ima 76 godina. Kao raseljena osoba živi u alternativnom smještaju. Koristi stan u vlasništvu grada u kojem nema centralnog grijanja. U privremenom smještaju na ovoj adresi živi duže od 10 godina. Da mi nije posuđena termica, ne bi imala ni da se gdje grijem, ne bi mogla da ložim vatru jer sam nepokretna. Bolesna sam, preležala sam moždani udar, imam tumor na plućima i na mozgu, izvađen kukovi, nemam kukova. Znači, ja sam totalno nepokretna žena koja živi u totalnim neuslovnim prostorijama za moje zdravstveno stanje. Svojim novcem ova starica je željela da riješi stambeni problem. Tokom 2002. godine počela je da uplaćuje novac za stan preko nekadašnjeg lokalnog udruženja izbjeglih i raseljenih Složno. Uplatila je 31.000 maraka za stan u zgradi koja do danas nije napravljena. Vidite, ovo su uplatnice i ovo je nacrt stana koji ja mogu na papiru da gledam i da sanjam da ću se nekad useliti. U zgradi koja i danas izgleda kao i prije 13 godina kada su obustavljeni radovi, stanove i poslovne prostore kupilo je 137 ljudi. Evo nas u stanu Radmile Roso za koji je posljednju ratu uplatila tokom 2003. godine. Ova zgrada u kojoj se nalazi njen stan trebalo je da bude završena u avgustu iste godine. Među prevarenim kupcima i Bosiljka Šaporac, ona je danas podstanarka koja je na račun udruženja Složno uplatila oko 32.000 maraka. I 53 kvadrata stan na trećem spratu. Ima i broj stana 8 kao. I tako živim sama, čovjek mi je umro, sin poginuo. Plaćam kiriju, dok platiš lijekove, ne mogu on me djetu što je na fakultetu dati 10 maraka, ko što je dati. U svoj stan nikad nije uselio ni Slavko Lukić. Plaćam kiriju, znači mjesečno 200 km i pored ove uplate koje sam uplatio ovdje i dalje sam podstanar, penzioner sam, 62 godine starosti imam, nisam ostvario nikakva prava. A od 137 koji su uplatili na ovoj zgradi je iznos negdje oko 4 miliona maraka. Ovi ljudi su sklapali ugovore sa bivšim predsjednikom udruženja Složno i vlasnikom građevinskog preduzeća Milenkom Božićem, koji je zbog slične prevare na drugoj lokaciji u međuvremenu izdržao zatvorsku kaznu od 3,5 godine. Na naše pozive Božić nije odgovarao, a više se ne javlja ni ljudima od kojih je uzimao novac. Po običaju gospodin se ne javlja nikada. Prevareni građani ne vjeruju da je Božić sam mogao da osmisli i izvede danas skoro zaboravljenu prevaru. Iako je u postupku pred sudom vlasništvo nad nedovršenom zgradom i zemljište preneseno na kupce, ta imovina je i dalje predmet drugog sudskog spora zbog neraščišćenih poslovnih računa bivšeg izvođača radova Milenka Božića. Na osnovnom sudu 8 godina postupak traje i krajnje je vrijeme da se to završi. Agoniji današnjih vlasnika zgrade koja se gradila bez potrebnih dozvola ne nazire se kraj. Naše sagovornice kažu da neće pristati na bilo kakav budući scenarij kojim je predviđeno novo izdvajanje novca za preostale radove. Iako je očigledno da su ih svi zaboravili, i dalje očekuju pomoć lokalne vlasti, ali i nadležnih entitetskih ministarstava. Protivim se jer bi to bilo da i ja pristanem na legalizaciju lopovluka. To je čisti lopovluk i otimanje od sirotinje. 1 marku ne dam jer sam ogoljena, do kože sam ogoljena radi tih stanova. Ne imam dinara da mogu da plati, ili ostati bez stana ili ne mogu da plati, ne imam šanse. Kolike godine stana ima, koliko smo dali za kiriju. Jedini izlaz iz ovoga vidim da institucije sistema, znači od lokalne zajednice, preko pravosuđa i ostalih organa, uozbilje se i pokušaju da nam pomognu da riješimo ovu našu 14 godina dugu agoniju. Ljudi su prodali svoje stanove u federaciji i preselili su u Doboj i sva sredstva od prodatih stanova su uložili u ovu zgradu. Tako da su pored toga novca i dalje su ostali podstanari i tako se potucaju po Doboju kako se ko snašao. Prevareni građani ističu i da oko njihove zgrade ima dovoljno zemljišta za izgradnju, te da se i na taj način može osigurati novac za završetak afere u kojoj su najdeblji kraj izvukli raseljeni i izbjegli.